ukira kiru tariki aya watacokereria ndugitwira horo wa maundu maria ukienda igwikira andu amaragwa matekeirwo ni uria wiku na by the kimwe tu he mundu rori atiri MCA urenda MP anera resign araumare tondu nigetha gutikage cira toria wa Gatundu North cira wa Gatundu North nirehete maundu maingi muno tondu watho ugithondekwo ko wathondekirwo heka cross yekirwo ni watho na andu aria mathondekaga watho ni matige itagwo rakuna he watho uthondeketwo kwa tare discriminations ugatuika we mwenye ukienda guthie national government no nginya resign early section something to do 6 days something like that na ucoka watuika we MP agenda gutuika ucoka na gukuthi de resign no hore ndariga kiria ndariga ni kuria gwa Gatundu ri ni twari uhoro wa mundu gwitwo Wanjiku no eto Wanjiku akime Wanjiku akife mwesimu agituika ni atuika MP ri ni urathitagwo no kwari na governor wetagwo kwina governor ndaikeno wetagwo Nyanyongo professor kwina governor wetagwo Sang Mari Senate they went to magituka magavana no matiari saidire na thama matiatigire o senator makarugame o governor okay no matiari mari saini no ha no MCA ni arero ali saini nigetha tuke MP no ure rero ari saini asaka nyitha then kuma ho soke role akone orwa ugo mukona ni murahinyiririo MCA o hekire wajurite muthenya mukanjuria MCA kana kwaitiririo maguta kana ori na gikora ni makomaitiririo maguta no ni ndacoka mundu ndacoka gwika research anini ukona na konaitiririo maguta makenga ni makomatuika twikite muno me matweku yo tondu ona matura ire no uthie matura ine bona governor uthie na neitura riaku your neighbor immediate neighbor rigi akwakuite na we waitura riu na kanitha ni yoka guthika mundu ucio wewe neighbor ona kuneona bathi ya kwenda ndukuru no ni wiro urugame wikete aya uwevu no gatakati ni hau kegeta magure magutani makoma twikete hanini ri ugakora MP agingira ni rero we ni ukwaria ndikandonyitha we ni ukugeithia no ule ni awe kuodu kwi maundu tamau mathia na be makoma twikete hanini thengio reke twikirie nigetha tuge na ihinda ringi ria ndeka ciganona cia kurora ciuria na maoni na moigwa mweshimi wake njita governor ni governor wa Ngogoyo 048 na ndacokirio ni andu akwa miaka enge 10 wa we miaka 10 enge 10 rito gwikwa guo wona mawira twarikia guthie kuri kurehereka mundu mwe tu na fathari ona kodo kirorage na deputy governor kana qualify gutuika deputy governor qualification ndio kujana ile ni turacokereria